I pozdrav ljudi, evo nas u novom videu. Kao što možete vidjeti tu iz naslova otvaramo novi set ili ti ga novi ali već stari, pošto je već i drugi vani i treći je najavljen za 1. mjesec ako se ne varam odmah sad. Mada već i u pretprodaji neki ga nabavljaju i otvaraju. Ali da ne dužimo, pošto ima puno, otvaramo Mega Evolution. Imamo tu neki booster box koji je donekle cijeli, mislim da ima 30 komada, pa da ne dužimo odmah ćemo krenuti i udarat po booster boxima. Vidimo šta, pa da vidimo šta ćemo dobiti, nikad se ne zna, nadamo se kao i svi što bi volili dobiti. To su dvije zlatne karte, novi promo kod ko što možete vidjeti, to jest nova je ova, novi izgled promo koda je, ko nije vidio, ali vjerojatno ste već svi vidjeli. Stavimo ga sa strane i wow, mi nešto svjetlucalo, ne znam možete vidjeti ovako sam i nešto, uglavnom idemo. Imamo switch, prvo pa trenera odmah. Dobro, trener, execute, onda odmah ću ih razvrstavat. Medvjedić, Helioptil, ovaj Pokemon, onda imamo Mega, to je trener, i onda imamo, čekaj to, ne, to je ovaj, iduća mislim reverse odmah. Da, novi reverse, kao što možete tu više nema onih vragova okolo. Sad sam čisto ovako. Tinkaton, još jedan reverse i Meganium. Ali to, mislim da je. Meganium i Basic energija. Možda su to nove energije čak, ako se ne varam. Dobro, idemo dalje. Prvi ćorak Meganiuma smo dobili. Dobili Meganiuma koji nam ne treba, na veze. Imamo još puno za otvarat. Tako da sada nije ni malo stiska za sad. Bacimo ovo tu. Bacimo tu. I idemo. Sandslash. Abra. Opet switch. Počela duple. Opet execute. Opet Mega Sinfonija. Mega Signal, pardon. Celebi, ok. Mislim da ovo isto opet. Diesel. Reverse. Steelix, reverse, ok. I Mega Malwile i psihička energija. Dobro, dobili smo Mega Malwile. Dalje. Ovo ću vam spustiti, da vidite kako ja to odmah razvrstam. Odmah razvrstamo. Dobro. Ja počeo listat. Ok, Sandshrew. Spearow. Magneton, pardon. Rabot. Solstroke.
Shifty. Magnezor. Spink. Grafiki. Ljubot. Viš, ovaj mi je malo ružan. I Kyogre. Malo im je ružan ovaj Dark Reverse. Dobro, za sad ništa veliko osim ovog vraga. Malwala. Za sad samo Malwala. O, Stapim. Para na paru. Spizzle. Sizzlepi. Nazliv. Čuček ne dobijam sam pretvor bez sve. Lucerge, dobro. Ninetales, nice. Spiritomb. Vulpix. To je reverse Vulpix, dobro. Kyogre. Reverse, okej. I Dialga. Borbena energija. Idemo do kraja. Do Džidža biđe. Rare Candy. Esclipus. Bayleaf. Još jedan Spiro, dobro. Dobro, Premium Power Pro. Tangrowth. Grumpig. Obični, dobro, dobili smo i ovog. Boss Order Reverse, dobro. Tangela Reverse, okej. I Mega Latios EX i psihička. Mega Latios EX. Okej, 2 EX-a, to je 2 Mega EX-a. Ali nismo još dobili ono što svi tražimo, to je neki full art neki. Neki full art nam treba. Neki full art. Opet. Dobro. Heliask. Nikada. Evo i pretvorbu smo dobili. Opet. Treći. Lili, dobro. Solstroke. To je mislim reverse, je, dobro. Miltank reverse, okej. I Xeranas. Geogate. Dobro, i vodena. Dobro, idemo dalje. Opet nismo dobili taj art. Ili ti full art. Valjda će nas posrećiti, a bilo bi dobro bar 2 dobiti. Ajde, otvori se Pokemone.
kad bi bar 2 dobili. I više, naravno, bilo bi bolje. Dobro. Puževa kućica. Evo nam i čikorite. Mentaj. Evo nam i običnog Miltenka. Super, volim Miltenka. Spiritum ponovo. Evo Gamšu. Plaža za surfanje. Reverse Ninetales, je. Reverse Ninetales. Reverse Jinx. I Mega Camilton. EX Camilton. EX, dobro. Mega Camilton EX. Idemo dalje. Idemo dalje. Mega Camilton EX. Dobro. Mega Camilton EX. Jebe vam. Evo nam i Firova, nakon Spirova. Litleo. Tinkatan. Prvi metal, čovječe. Celebi ponovo. Mr. Gordon. Reverse. Magnezon, Reverse Ralts i... Cinderace. Ok. I travnata energija. Idemo dalje. Idemo dalje. Tako. Spoink. Electric. Subtle. Toxic. Inteleon. Pomrdalo mi se. Trener, dobro. Šakal. Ili ovo? Da, ovo je reverse, da je to slabo se uopće vidi na Dark Pokemonima. Reverse trener i za kraj nisam vidio. Air Balloon. I energija. Air Balloon. Gluposti mi da, ali nema veze. Samo da ostavim tu. On meni daje Air Balloon. Pa nema mi Air Balloon, daj mi nešto dobro bolje. Air Balloon. Dobro. Kako stojimo? Ovako stojimo. Tangela. Škorpion. To jest nije škorpion, nego... Dobro, deverica. Šta imamo ovamo? Grafaj. Opet šakl. Čiju.
Yu Chi, opet trener, baš puno trenera daje. Reverse Latios, ok. Latios. Evo ga, Snowware! Snowware i Raikou. Bravo, bravo, bravo. Konačno nešto dobro. Konačno nešto dobro. Snowware. Snowware, Raikou i Reverse Latios. Ok. Idemo dalje. Idemo dalje samo. Idemo jako sada. Ne znam da li u ovom vragu setu ima God pakova. Namel, to nisam nikad izvukao, znam se da izvučem. Da. Dobro, Sidro. Krogank. Delibor. Da malo razredim. Goldara. Trener opet, dobro. Shaninja. Trener reverse. Snom reverse. I Kloizicer. Zicer. Kažu da je zicer. A on hladan kao špricer. Tako. Samo jako uske haljinice nosi. Pade mi. Ok, Ralts. Makuhita. Lisica. Evo ga Jungus. Jungus je običan. Ninetales običan, ok. Inteleon. Onda imamo trenera naravno opet. Reverse Vjevericu. Reverse Silespida i Mega Gardevoira. Gardevoir Mega. I za kraj borbenu energiju. Ok. Tako. Mega Gardevoira ovamo stavimo. Da ne pobjegne. Kako bi ja bio sretan kad bi dobio taj jedan God pak. To nije pak. Ili ti ga booster. Uglavnom nisam nikad dobio. To me jedino razveselilo. Pošto na to nikad stvarno nisam dobio, to je stvarno rijetko za dobit. U bilo kojem setu ne mora sad ovaj bit. Ali to je ono jedino što nisam nikad dobio i što je volio dobit. Koji svako. Bannerby. Kadabra. Lijepo. Kadabra. Konačno i pretvorba. Nakon 3 komada. Nuzleaf. Reverse, dobro. Bailiff. Reverse. I Lunaton. Travnata energija, dobro. 2 travnata reverse sam dobio, ok. Idemo dalje.
idemo dalje. Još van. Izađi vanka. Ajde. Onyx. Stoga nemamo. Evo ga, Snom obični, dobro. Magnemite isto ga nismo imali. Laponi. Nakon Zeta smo dobili Latios, ok. Dragona nismo imali nijednog, sad imamo. Repel. Ninjask. Ultra Ball Reverse, ok. Graveyard Reverse i Horiyama! Dobro. Joj, malo ruka odmoriti, idemo dalje. Za sad nismo baš dobri. Dobili smo Snovera koji nije nešto skup, koliko sam vidio. Snovera smo dobili i ništa osim Snovera. Jedna zlatna kad bi nam sjela Grafai, Raiolu, Vulpix, Tinka Staff, Mašarada, Chiyu, Boss Order, Toxicrog. Mega Latios EX i Alakazam. Alakazam, bro. Alakazam. Alakazam, da. Alakazam, bro. Alakazam. Volim Alakazama, volim. On je običan. Znači ima i ovaj reverse Alakazam, da mi to još dobiti. Mislim, rađe ću dobiti nešto kao sad što sam dobio Mega Latiusa. Rađe bi to dobio, ali kad ne možemo birati, sad ćemo dobiti Krogank, Delibird, Spink, Electric, Executor je jedna petica. Latios, dupli, zašto mi ne dao ovu drugu? Sad kreću reverse. Dobro, kamen, Dialga i ponovo ovaj i vodena, kao što možete vidjeti. Dobro, i ovo nanovo. Dobro. Ispada mi. Salapid, Nuzleaf, Sandslash, koliko borbenih ima.
Abra. Kadabra. Shurum. Oh, let's search. Let's search. Okej. Jel aptal? I još jednom Cinderace. Cinderace dupli. Dobro. Cinderace. Pardon. Ovako. Dobro. Dobro. Idemo dalje. Dobro, idemo. Subble. Toxicrow. Stuffle. Opet Goldie. Ninjask. Mašarada. Marshadov. Trener. Ovaj reverse. Dobro. Hero reverse. I Dialga ponovo. A je. Oh yeah! Ovako. I ovako. Idemo ponovo. Daj mi neku zlatnu koju radi mašta da mi dođe Greninja ili Guardiola. Lisica. Nikt. Miltangara. Kirillija. Dobro. Što je ovo? Tinkaton. Boss order. I ovo. I ovo. I evo ga, samo Mega Lucario i ekstra nam onaj Mega Lucario, zlatni Mega Lucario. Zlatni Mega Lucario EX da nam sjedne tu. Tu je on zlatni Mega Lucario EX. Jedan samo zlatni Mega Lucario EX. Ne mora dva, samo jedan nam je dovoljan. Uglavnom, da, to sam htio pričat na početku, to sam ne htio, nego sam i pričao na početku kako je ovo novi, a već stari set. Mislim, stvarno ovo sa kartama je postalo preludo. Ovaj set izlazi svaki mjesec. Znači, ovaj je zašao u 10. 11. Već je bio najavljen novi i već je, čim je izašao taj novi, već je najavljen sad novi za prvi mjesec. Strašno. I to ljudi već Spiritomb reverse, Ivysaur reverse. Ljudi nabavljaju. What? 3 reverse. Ovaj Spiritomb nije reverse. Ivysaur reverse i ovaj reverse. Ljudi nabavljaju karte, recimo, vidim da neki već su stavljali karte od ovog seta što će izaći tek u prvom mjesecu. Sad će početak 12. sutra. Ja ne znam kako to te Pokemon kompanije, naravno ti ljudi koji nabave karte prije će im nabiti cijenu
nerealno samo dok ne izađe set, samo da zaradi. Kako to Pokemon kompanija koja radi karte, a to je United Kingdom, The Company International, Dublin 2, Docks, Irska. Uglavnom da, kako to karte izađu prije nego i dobiju svi. To je glupo. Ljudi koji dobiju karte prije nabiju cijenu samo da zarade, pošto niko drugi ne može nabaviti te karte osim njih i onda oni nabiju cijenu. Mislim, ko hoće kupiti, jebi ga. Ima ljudi koji imaju pare i koji žele imati karte prije svih i onda kupe. Tako da nikad nemojte kupovati dok je hype, već kad prođe set 2, 3, mada onda je teško već nabaviti, pošto svi sve pokupuju dok je hype i onda više ovoga reverse, rare i fire energy. Da, onda je poslije teško nabaviti kad prođe hype, pošto ljudi pokupuju i onda im nabiju opet cijenu. Nikako ne valja. Nikako ne valja. Mada ja sad imam jednu varijantu na kojoj nabavim karte po ok cijeni. Neću pričat, pošto ima skalpela po cijeloj Hrvatskoj, a pogotovo tu u mom kraju. I nabijem ih na onu stvar, pošto ja ne mogu otići kad mi se otvara i otići kupit booster box ili već nešto i otvorit, nego uvijek moram pazit, moram nakupovat više da bi imao nekad za otvarat. Glupo živo. Ja recimo sad hoću otvarati ove... To reverse nije. Nešto iz prethodne ove ere, ne moš niš naći pošto je sve pokupovano od idiota. Nije sam uzao, ali imamo Volcanicsa i Rare Candy. Rare Candy, ok. I dva Fire Reversa, ok. Hajde još nešto da mi da, daj mi još neku arčinu. Dobro, masnu neku. Da smo već nabavili da nam nešto daš, molio bih te. I ovo je bilo, naletio sam slučajno. Ja rekao ću uzet, neću. Rekao uzet ću pa ću otvarat. To sam morao odmah, nisam baš bio u nekoj situaciji, ali morao sam odmah, pošto znao sam ako ne uzmem sada će doći sutra neko i pokupovat. Ako sam sreće, uzet će sve i onda ću kupovat za veće pare. Šakl nam je dobar znak, ljudi. Još jedan trener. Trenera hrpa. Evo ga! Ivysaur i... Lunastone. Nebitan je. Ivysaur. Da. Da nam dođe Bulbasaura još. Da. Da. Bulbasaura ili Mega Ivysaura da nam je dobiti. To je bilo isto dobro. Znači Bulbasaur, Mega Ivysaur ili ove dvije zlatne. Ne znam za koliko ide uopće Bulbasaur. Da, bar nešto smo dobili. Ja zaboravio skoro na Bulbasaura i Ivysaura i Venusaura. I popada mi sve.
Da, nikli. Nikli. Da, tako da vam ljudi moji, ludnica sa kartama. Već duže vrijeme se to dešava. Preprodavači su baš idioti. I sad nedavno je došlo u Baby Centar Krylia Rivers. U Baby Centar su došli Mega Venesaur EX, zvali smo ga, ali to je ovaj prvi broj 3, da. Došle karte, došle su boosteri, to jest šta je, ETB-ovi i nekih par ovih. ETB-ovi i nekih par ovako gluposti, neki ovi. Ono što bude pakovanja, ne znam, oni kak se iz Lukari, oni battle boxovi i tak te gluposti, Charizard i ti boxovi. To je došlo. I mislio sam otići, ali ono nisam pri parama, tako da nisam ošao i sad recimo da hoću otići, to je recimo prošli tjedan bilo, četvrtak, petak je neko stavio. Ja recimo da hoću otići sad u ponedjeljak, vjerojatno to više nemam. Pošto sam par put bio, isto tako kad se stavilo da je došlo i došao sam i tražio sam neke ETB-ove i žena je rekla da je dan prije, to jest čim je objavljeno, bio neki lik i pokupovao sve za 1000 nešto eura i dao i pokupovao je sve ETB-ove. I toliko o tom i otvaranju i svemu. Handstone, Magnezon. Mischiefy. Let's Surge Reverse. Delibor Reverse. I Jantel. Ovog Jantela uvijek mu je stavi neku ovako ružnu sliku. Ja ne znam ni šta je to, to je neka ptica. Koja je kao Zapdos, samo u nekom ružnom stilu Zapdosa. To jest ne Zapdosa, nego Moltresa. Neka ružna ptica i nikad ne naprave dobar art za nju. Uvijek je tako nešto mračno i uvijek te neke crte stave da se ne vidi art. Nisam nijedan art. Meni je svaki njegov art, mislim art, slika njegova, svaki mi isti. I uvijek kad vidim njegovu sliku mislim opet su stavili isti art, istog Pokemona, mislim isti Pokemon je, ali uvijek mislim da je isti art, pošto uvijek stave neke gluposti. Tako da ima i loših artova, a ima i dobrih. A još malo imamo 4 i ova imamo, evo ga, 1. Bulbasaur. A sad da dobijemo i Ivysaura. Energy Switch. Trenera hrpu imam. Helisk. Sad je reverse, ne ide još. Solstroke. Reverse? Pa nije reverse. Kako onda ovaj tu ide? Reverse. Ok. Cinderace. Ovo. Steelix i travnata energija. Ok. Eventi. Ova. Popada mi sve tu. Ne mogu ovaj spal gori. A još šta 4 da roknemo. Već smo dosta dugački pa da roknemo i ovo još. Pa ćemo onda
pauzu i odmor, pa onda imamo još malo za otvarat, ali to će ići u drugom videu. Ja ne mogu ovaj spal gore. Idemo dalje. Vulpix. Think stuff, seeded. Tangrove. Ja Tangelu mislim da ni nemam. Evo ga. Reverse Alakazam. Jel to taj? Mislim da je to taj Mega Venusaur. Mislim da je to taj Mega Venusaur. Mislim da je to taj, da. Da. To je Mega Venusaur od... To je taj Mega Venusaur. Da. Dobar. Evo, bar sam neš dobio. Još sam kad Bulbasaura mi sad dao. Evo, ne mora biti zlatna. Daj mi samo još Art Bulbasaura i dobri smo. I da se ne ljubimo. Još mi sam Bulbasaura daš. I to znači da imam sva tri i dobri smo. Evo Tangela, baš sam rekao da nisam dobio. Sandshrew, to. Lino. Shiftikon. Megazon. Jebeni ti ostade mi ovo tu. Willy. Reverse Makuhita. I ovo je Klajvicer i Fire Energy. Ajmo još dva Lucario i šta je za kraj? Guardiol. Lucario i Guardiol su nam ostali. Bacimo dole, pošto mi tu više ni nestane. Evo ga. Rak, samac, dobro. Lisica. Kravica. Piroman. Execute. Lisica reverse. Mega Man Electric EX, ok. I metalna. I zadnja. Da li je zadnja i sreća? Da li je zadnja sreća? Snover. Scorbunny. To je Bannerby. Bannerby i Numel, Sidraš. Energija. Grumpig. Još jedan trener. Execute. Chikorita. I Raikou i Dark Energy. I to je to, ljudi moji. Vidjeli ste šta smo sve dobili. Ovo su nam sve reverse karte. Ima svega. Treba sad sve razvrstat. Sve reverse. Treba razvrstat. Ovo su nam Rare i Mega i EX. Nisu sve razvrstane. Vidite, tu imam Mega Lucaria recimo. Mega Lucaria, onda imamo
Mega Gardevoir, sad sve to treba razvrstat i staviti u sleeves i tako. I mega ovaj. To su nam znači rareovi. I ovo su nam mege. Znači dobili smo Latiosa. Dobili smo Malwire. Dobili smo Corruptera. Gardevoira. Dobili smo Lucaria. Dobili smo Manectrica EX. Onda smo dobili Mega Venusaura ovoga. Pa Mega Venusaura ovoga. Pa Ivysaura ovoga. Pa Rare Candy. Pa Mega Latiosa. Pa Snovera. I prvo smo dobili Air Balloon. I to je bilo to. Idemo ovo spremit, stavit u gaće i to je bilo to ljudi za ovaj video. Eto, skoro sat vremena sam otvarao, nadam se da ste pogledali. Ako jeste, hvala svima. Ako vam se svidio, udarite share, like, subujte se i vidimo se vrlo brzo u novom videu, pošto ću već sad snimiti novi video i vidimo se u novom videu. Hvala svima za gledanje i uživajte do idućeg videa. Pozdrav!